kuvugana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe ico mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishurwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira nimugwaye. woba urusha, woba uremerewe, woba ufise ibibazo waburiye inyishu, woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pastor Jackson Nkeshimana, wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Afitiye Yesu mukinga zatiwe ariba ibyiza gusa ndaje z'umutima. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza ku telefone yawe? Ja kuri YouTube wandike Pastor Jackson Nkeshimana, urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntibibagire kugira subscribe canke sabone, wibuke kubusangiza n'abandi. Tusome Mariko igice ca 11. Tusome kitabu cha Marko 11. Ubutumwa bwiza kubanditswe na Mariko 11. Marko mtakatifu 11. N'umurongo wa 13. Mstari wa 13. Akiri kure abona umusukoni uriko amababi arawegera ngo kumbure yogira icawu sangako. Awushitseko ntiyagira icawubonako atari amababi, kuko kitari igihe cyo kwama c'umusukoni. 14. Arahawubwira ati ntugapfe haruriye ku nsukoni zawe uhereye ubu gushitsa ibihe bidashira. Abigisha biyo baravyumva. Dusimbira kuri 20. Bukeye kare bariko barahita babona wa musukoni wahereye ku mizi wakabiranye. Petero yibutse aramubwira ati mwigisha, wa musukoni wavumye wakabiranye. Yesu aramwishura aramubwira ati mwamane ukwizera Imana. Ndababwira ukuri yuko umuntu wese yobwira uyu musozi ati shinguka utabwe mu kiyaga, ntabikekeranye mu mutima, ariko akizera yuko ico avuze gikorwa azokibona. Nico gitumye mbabwira yuko ivyo musenga canke musaba byose nizere yuko mubihawe kandi muzobibona. Kandi nimwahagarara musenga, nihaba hari ico mupfa n'undi mukimuharire, ngo so mwijuru nawe abaharire ibyaha byanyu. Ariko nimutaharira abandi, na so mwijuru ntazobaharira ibyaha byanyu. Imana idufashe cyane. Amen. Yesu abahezagire tukomeye Imana amaso. Awabariki, acha tumpigie Mungu makofi. Izi ni nkuru z'umusukoni. Hizi ni habari za mtini. Uyu musukoni, huyu mtini waragaragara ko ufise amababi, ulikuwa unaonekana kwamba una matawi. Kandi Yesu ari kure, tena Yesu akiwa mbali arabona amababi, akaona matawi. Ntabwo yabonye imbuto, lakini akuona mazao. Ntiyabonye ivyamwa, akuona matunda. Ariyumvira ati ko shonje, bari bashonje hamwe n'abigishwa. Alikuwa amesikia njaa pia na wanafunzi wake. Aravuga ati reka negere uruco giti cy'isukoni. Akasema hacha nijongelea mti huyo mpo tumbani. Yesu aregera wa musukoni. Yesu kajongelea mtini, asanga koko ufise amababi, akakuta kabisa una matawi, ariko ntugira ivyamwa, lakini huna matunda. Bwana sana. Amen. Burya jenda
ndabye nka Jack pale mimi nikitizama kama Jack, mwese Yesu yoza nta numwe mbona yosigara. mwe wote Yesu akija hakuna naweza Mbona baki. mukijijwe vya vrai. Naona mnaokoka kabisa. Ariko reka Yesu azane ugagamisha. Lakini Yesu acha alete kichunguzisho. Ndabe mu mitima ya buri muntu wese. Nitizame katika mioyo ya kila mtu. Ahantu yabuze uriko aravuga ati kaje kantu gatukura yashize ajya koko kasiguri. Hapakosi mtu anasema kale ka kitu kekundu alitia hapa kana tafsiri. Ile mikrofoni kwa ifatishije ukuboko kw'imbavu. Mbona ile mic alikamatisha mkono wa kushoto? Kwa taratangura gusimbagurika. Mbona hajaanza kurukaruka? Nyabuze icyo uriko uravuga mu mutima wawe. Hapakosi cha unanong'oneza ndani ya moyo wako. Yavuye muhira yivye. Hapakosi aliyetoka nyumbani anaiba. Yavuye yivye amazi yoze amazi yivye. Unakuta ameoga maji aliiba. Nyabuze uwavuye muhira cyangwa amazi misari mu byaha runaka. Hapakosi mtu anamaliza masiku katika madhambi fulani. Umuntu umwe yavuze ngo Yesu yoza dimanche ngo benshi bogende. Mtu mmoja akasema Yesu akija dimanche wote wataenda. Sinzi musazozirako. Sijui siku ya Mugabo na dimanche abasenga bagasoka batihanye. Lakini na dimanche kuna watu wanaomba wanatoka bila kutubu. Mbele gasoka afise umugambi wo kuja gukora ikibi. Na kwanza anatoka na iko na shabamba kwenda kutenda maovu. Amen. Yesu akakuraba. Yesu anakutizama. Akatujya mwana n'umwana wanje mwiza. Anasema ule mtoto ninamfurahia. Yegera. Lakini akisogelea agasanga nta vyamwa birimo. Anakuta hakuna matunda ndani ya mwana. Agasanga icyo akeneye kuri wowe nta na kimwe kirimo. Anakuta kila litaji kwako hakuna. Agasanga uri kirohori kibisi. Kirohori gusa. Anakuta wewe ni pipa litupu tu. Ariko no gusaba nawe ugira ivyamwa. Lakini nakuomba na wewe uzae bigaragare. Ionekane. Ivyamwa bigaragare. Matunda yonekane. Bigaragare ku maso gusa. Isionekane kwa macho tu. Mugabo no muri ugagamisha binjiye indani basange koko ari sawa. Lakini hata maonyesho biyo bimenyekanye n'Imana irizi. Mambo yako yajulikane na Mungu anayajua. Abantu ngani baza ko tamuntu mubi ari muri twebwe. Watu wako hapo wote nikizani hakuna mtu mbaya. Ariko Yesu ni wabizi. Lakini Yesu ndiye anaona ndani. Amen. Unashaka wicaye ngambwa agatima karahanga. Unaweza kula kati hapo lakini nafsi yako iko fasi nyingine. Umugabo umwe ngo yabanye n'umudamu wiwe. Baba mmoja kaishi na mke wake. Aheze imyaka 11. Walipomaliza miaka 11. Niyo yamenye kwizo apanze ari umugore wiwe. Ndipo alienda kujua nyumba nayo panga ni ya mke wake. Ibaze mubana n'umudamu. Jiwaze unaishi na mke mwaka wa mbere. Mwaka wa kwanza. Musi wa mariage muri rutse kurondera inzu kuba komisionere na bari rutse. Siku ya mariage mtafuta nyumba huku na huku. Munyuma nagupanze ngo narose. Nyuma na kupanga mwanamke nimepata nyumba. Inzu narose nyene yari Buraya. Tena nyumba niliyopata mwenye nayo kwa Buraya tuzatumushira kuri konti. Anasema pesa tumwekwenye kwenye konti. Na ana shida mwishugeze ukamwambia ati jana kuri konti ya wa muntu na. Kwa mwisho wa mwezi ukiisha kahera mwaka unaisha. Miaka 3. Miaka 5 za kuri 11. Mpaka miaka 10 kumenya kwinzu apanze ari umudamu wiwe. Ndipo alienda kujua kwamba nyumba anayopanga ni ya mke wake. Hello. Imana yarabitse ibanga ko tutazibiri mu mitima y'abantu. Pale Mungu alifanya siri maana tujue yaliyokuwa katika Imana yokugura ati abantu bose reka ngiye kuri film umuntu wese bamushire ngaho. Hapa Mungu akisema acha nifungue kila mtu atie matendo yake hapa. Abota bacomoka babonye umuryango wawe mutoboca haja hejuru. Kuna watu wanaweza tukua na chomoka kwa mlango ni mdogo anapita hapa juu. Umugabo umwe baba mmoja yara baramutelefone ku kabare yarafise boîte de nuit. Alikuwa na boîte de nuit walimpigia simu kwenye bar. Ama umudamu mwana mutelefona. Hafu mama mmoja akampigia simu. Aramubwira ati jewe numvise ko umugabo wanje yasohokanye n'undi mugore ngaho. Akasema mimi nasikia kwamba mume wangu amekuja na mwanamke hapa. Jewe ngianza ni ngoo nikashika ngaho ndamurasa. Sasa mimi nataka nilete bunduki nikifika hapo na maliza. Nakabare mwenye baa yabonye abantu baje bafatana buri muntu n'umugore wiwe buri muntu. Aliona kila mtu anakamatana kila mtu na mke wake. Alitegereza uwo bayazanye umugore atari gwiyo arabona umenga ntawe yomenya. Akatizama yule aliyeleta mke sio kake. Uwo mumenya gute? Unaweza kwa bona bose bagenda batwenga baryohewe. Bona wote wanaenda wanacheka. Akavuga ati wazee umuntu yazanye umugore w'abandi hari ikintu kigira kibe kibi. Akasema wa ndugu mtu aliyeleta mke sio kwake kuna kitu kibaki nataka kufi. Ati nagende. Akasema atoke. Haburamo numwe. Akakuwa sasa telefona wa mudamu. Akapigia ule mama si kwa kabari kiwacu nyene. Akamwambia unahakikisha kwamba iko kwenye balangu hapo. Ati je bamaze kubimbwira. Anasema wameshaniambia murasa muragira ingora. Tena nitapiga risasi mtapata shida. Nyina kabari yumbira teka ikumbure wa muntu
yagize isoni. Yule mwenye baka akasema labda yule mtu alipata haya, acavuga ati ngira nzinye amatara. Akasema nataka nizimishe. Umugabo wese azi ko ari kumwe n'umugore atari gwiwe. Kila mwanaume anajua kama yuko pamoja na mke wake. Achomoka mu minota 3, achomoke kwa dakika 3. Niba yumvise isoni ko bomumenya, labda kama alisikia aibu kama amachanatsa afu ntawasha ngwazimije minota 3. Alipozimisha matari kwatsa, alipowasha tena yasanze abagore bose bari ngaho basigaye bagaragara ata mugabo n'umasigaye. Alikuta wamama wote wako hapo, wababa wote wamechoka, wameenda, panabaki wamama. Barasade sana. Amen. Eka ivyamwa bikurimo Imana ibibone bigaragare. Acha matunda iko ndani mwako, Mungu ayazirishe. Haleluya. Amen. Yesu azakwere kuraba rero. Yesu akaja kuona, arabura ivyamwa, akakosa matunda. Umuntu yumviye umenga Yesu yararenganije ico giti, lakini mtu akiwaza labda Yesu ameonea mti huo. Kuko Biblia ngo ni cari igihe cyo kwama. Maana Biblia inasema ilikuwa wakati si wa kuzaa matunda. Imagine. Ni cari igihe cyo kwama. Haikukuwa wakati wa kuzaa. Yesu yaragize agashavu kubera inzara afise. Sikia, Yesu amesikia hasira kwa sababu ya njaa. Ariko bitahuye. Lakini kisi nimeelewa. Kijya giti ule mti cyategerezwa kubura kwama kandi ari Yesu akeneye ivyamwa. Hakikuwa kinakataziwa kuzaa matunda na wakati Yesu anataka matunda. Ari Yesu akeneye ivyamwa. Kama ni Yesu anataka matunda, umwanya. Hatizami muda. Umunsi. Hatizami siku. Musigurira. Hakuna sababu naweza kuambia eti si wakati wa kuzaa matunda. Hapana. Anahitaji uzae matunda siku zote. Imana muri vacances. Hautasema tamwimbia Mungu kwenye mapumziko. Ama tamtumikia Mungu nikitajirika. Ama nikipata kazi. Ukonyele muri ivyo bibazo urimo. Jinsi ulivyo katika shida unazo. Tumika yapendezwa na Mungu. Nuzi mambo uri kuraca muri ivyo bibazo. Ujui sababu napitia matatizo haya. Ibibazo uri kuracamo bishaka kukubera inyishu utabizi. Haya matatizo napitia naweza kuwa jibu bila kujua. Na mangunda gutanga uturero. Napenda kutoa mifano. Umupastori umwe, pastor mmoja, yahora asenga, alikuwa akiomba. Asenze rimwe gusa byaca biba. Akiomba limoja yanafanyika. N'ikintu nk'imvura cyo karakaraho. Kama kitu cha mvua ilikuwa ni kufika. Ego nanje nayagaritse muri iri joro. Na mimi nimesimamisha usiku huu mvua. Haleluya. Amen. Imvura itanguye akavuga ati wambura we hagarara. Mvua ikianza kunyesha anaamuru mvua itisimame. Imvura yacihagarara. Hapo mvua inasimama. Umunsi bategura ikore kinini cyo hanze. Siku moja kaandaa mkutano mkubwa kabisa. Barakora podium bashinga ibiti hanze. Wakatengeneza podium wakatengeneza imbaho. Wakatia mambao. Baradekora neza. Wakafanya dekore. Hama bagitangura kupima ivyuma. Walipoanza kucheki maestrima, imvura ikiragwa. Mvua ikanyesha. Imvura iguye. Mvua iliponyesha, baba basore bariko bapima ivyuma. Wali wagasoko na pima maestrima. Kanisa lime baramagara pasta nyaruka imvura iraguye kandi. Wakaita mchungaji njoo mvua imenyesha tena. Baramenyereye ko bama ayama chayihagarika. Wamezoea anazidi kusimamisha mvua. Hama avuga ati wamvura we hagarara. Alipoambia mvua wewe simama, ikacha yigwiza na kabiri. Inajiongezea mara 2. Agasubira ati wamvura we hagarara. Akaongeza tena mvua wewe simama katika jina la Yesu. Ikigwiza ikabandanya yigwiza. Inazidi kujiongezea. Aliyo bigenza gute? Kama no utafanya nini? Aravuga nabi mbere y'Imana. Wewe Mana nani bikiugira mara mbere y'abantu. Mpaka kaanza kulani Mungu unatanifezesha mbele ya watu nini? Imvura iranka guhagarara ahubwo iriyongera. Mvua ikakataa kusimama mpaka arabaho n'imivo. Ikakuwa mingi mpaka sase muda fulani. We na ya podium yeye na ile podium na ile nsima na wale musicians na wale bagaze na wale waimbaji wa hasi vikaanguka chini no muri ya muvo na yule wa muvo na ale maji kawapeleka. Uziko pastor akunda makoti uretse kuno musije ntayo nambaye. Unajua kwamba pastor anapenda masuti japokuwa mimi sikuvaa. Nguyo na kakoti kiwe yagiye kubesuza ngaho. Na kale kasuti kake alifulisha ayo bigenza gute? Kama ni utafanya nini? Atavuga ati wewe musi. Akasema kuanzia leo n'ivy'Imana ndabihevye. Na Mungu natupilia mbali. Imana irandesevye, Mungu arandesevye, arandesevye. Mungu ananitendea vibaya. Urero kwa sasa ikiyeri nzokubita, bia ntakunywa, amstere nzokubita, amstere tapiga, izindi bazitangwi kanyanga nzokubita. rutuku iyindi ni karibu nzokubita, karibu atapiga, iyindi ninde
Royal nzokubita. Royal atapiga. Nindi? Beshu nzokubita. Beshu atapiga. Nizindi mungazi. Na mungazi ni iki zose. Acaba umunywayi w'inzoga karuhariwe mu kabare. Akawa mnywayi wa pombe mkubwa kwenye bar. Akubita 8 anapiga 8 kama wengine. Abantu wose ati ya pastor. Watu wote ya pastor. Bacha batewa bacha bashinga uwundi ko bandanye bikorwa. Wakatewa mwingine ili aendelee. Yabivuyemo maana ameyatoka. Sinzoga. Kugira ngo ababaze Imana bihagije. Ila muumize Mungu sana. Imana kunondese bangu. Mungu hawezi kunifanyizia hivyo. Buji ibibazo byose ducamo. Pale matatizo yote tunayopitia. Nibaze ngo byose ni bibi. Usiweze kwamba yote ni mabaya. Nta kibi kiburi cyo kimara. Hakuna kibaya kisichokuwa na faida. Undi munsi hari samedi ku mugoroba uziko mu weekend ariyo bazinywa cyane. Siku moja ilikuwa ni samedi, unajua kama weekend ndio wanakuwa mukabare nyene urazi ko bagira bakicara kumbure bakagira n'umuzingi nyene. Labda kukawa wanafanya mzinge. Amaza yumva undi mugabo avuga ati akasikia mwingine baba anasema ndababwire niwaambie muri abapastori bose bari muri iki gisagara cyacu mo pastor tu katika mji wetu batenga Bujumbura kama tukamate Bujumbura ati tufate o pastor tumwite Kabwana tukamate yo pastor tumwite Kabwana ati pastor Kabwana niyo wenyene nemera eti pastor Kabwana yeye ndo nakubali tu arumviriza akasikiliza atuja senga Imana ya vrai eti yeye naomba Mungu wa kweli arakauka ntibamuzi anakauka abamjua ubone bikeka ko ashobora kuba ari muri abo hawajui kama yuko miongoni mwao umunsi umwe eti siku moja ati madamu yasengera haja kujya igreeze eti mke wangu anaombea pale madamu andasengera haja naramuje ibyo gukizwa ranga nimemkataza mambo ya wokovu akatusi mwenge nafise pistol siku moja nikaenda na pistol avuga ati jenda za kurasa pasta nikasema leo ndaenda kumpiga risasi pa ati ngira fore eti natani pamba imvura ikagwa mvua ikanyesha nagomba kufora ikiyongera kapiga risasi mvua inaongezeka ati ndamwegera Yesu abasawa sasa nikamjongelea pasta vizuri atimaze gutumbereza neza ngira ndekure nilipoangazia mbona we nikaona yeye na podium ariko byose biraguye ariko navyo vikaanguka. Haleluya. Amen. Chandamubura iyanyikiye kumba yarabwiye mu biziba hiyo nikamkosa mali ameenda maana ameangukia kwenye matope. Chandavuga ni pastor Kabwana senga Imana ya kweli. Nikasema pastor Kabwana naomba Mungu wa kweli. Nubabaze nuko podium yaguye. Usiumizwe kwa sababu podium imeanguka. Nubabaze nuko hagaritse imvura iranga guhagarara. Usiumizwe na Yesu umesimamisha mvua ikakataa. Hari mambo. Kuna sababu. Haleluya. Amen. Hari mambo. Kuna sababu. Wa mugabo Dimanche. Yule baba Dimanche. Kabwana rero. Kabwana pastor Kabwana. Aravuga ati ejo nzosubira gukizwa. Akasema kesho nitaongeza koko. Arinjira ndogo ndogo protocol barabona ati cyakiborerwa kiraje. Akaingia pole pole protocol ikasema ule baramubaha nk'uwahoze ari umuvyeyi. Wakamheshimu kama mtu aliwahi kuwa bamwicarika ahantu heza nkaho. Wakamketisha mali pazuri kama hapa. Na wao undi yamurasa. Na yeye alimpiga risasi. Na warinjira mugabo ntibamenyana. Na yeye akaingia lakini hawakujuana. Na alicharaje. Na akakapa. Bamagaye bagira kubiyane. Wakaita watu wa bose baraje imbere kwihana. Wote wakaenda kutubu. Hama umwacha saba mikrofoni wa undi undi yarasa. Ule alipiga risasi akaomba mikrofoni. Acharatura bya bindi byo. Akaanza yale yote. Wa mukabwana charaguruka tega bwa bundi ni jewe. Ule Kabwana akasema ile ni mimi. Ati mujye no mukabare twari kumwe haje wari kurabiva. Pale kwenye batu tulikuwa pamoja wakati tunavisema. Amen. Nacho bitwari bazuri kuracamwo. Haijalishi matatizo unapitia. Nibibuze ko wama. Isisababishe uzee. Bandanya wama nubwo uri kuracamwo bibazo. Zidi unazama chuni chapokuna. Bandanya wama nubwo uri kurarira. Zidi kuzaa chapokuna lia. Bandanya wama nubwo agahuzu kaheze. Zidi kuzaa chapokuna. Bandanya wama nubwo inzu wagira bakwirukana. Zidi kuzaa chapo nyumba wanataka kufukuza. Ikagombye gukora waragikoze. Kikubwa ulifanya. Waramagaye Imana. Umemwita Mungu. Warikoze byakagombye gukorwa. Umefanya yale anastahili kutumika. Ntutikintege. Usikate tamaa. Kure bitarakunda. Usiachie kama itawezekana. Umunsi biraza gukunda. Leo itawezekana. Amen. Amen. Yabaniranye y'amezi yose. Yala nishirikana miezi yote. Yabaniranye y'imyaka yose. Nishirikana miaka yote. Umunsi uko bikunda. Leo ni siku ya kwamba itawezekana. Amen. Yesu rero Yesu sasa aza kubwira wa musukoni. Akaenda mbia yule mtini. Ati ni uume. Eti kauka. Arauvuma. Akaulani. Kandi ntiyavuze ngo ujya musukoni
uze kuma, hakuambia ule mtini ukauke, yawubwiye nk'uko ariko abwira umuntu ngo wa musukoni we. aliambia kama gisa anaongea na mwanadamu, wewe acha. Arawubwira ati ntugapfe haruriye ku nsukoni zawe uhereye ubu ugashitsa ibihe bidashira. Imana idufashe cyane. Nyavuga ngo ujya musukoni ngo ntuze, yarawubwiye musukoni, aliambia mtini, umusukoni ukumva, mtini unasikia, burya ibiti birumva, pale miti inasikia, burya ibibazo birumva, pale matatizo burya yanasikia, indwara zirumva. pale magonjwa yanasikia. Narabashingiye naye muracyayibuka Nimeshawashuhudia ingene nabwiye ikiguma ngo cyume kiremera kiruma, jinsi nimeambia kidonda kikauka na nibaza kikakauka. amacibuka iyo ntara. Unakumbuka ushuhuda huu? Ibibazo birumva, Matatizo yanasikia, indwara zirumva, magonjwa yanasikia. kutabyumva. Mbona usikii? Mbona wewe? Erega diabetes irumva, Diabetes inasikia, hypertension irumva, hypertension inasikia, erega amasigo arumva, figo inasikia, erega fwa irumva, figo inasikia, erega malaria irumva, malaria inasikia, indwara zirumva. magonjwa yanasikia. Umunsi ni umunsi wo gukausha indwara. Leo ni siku ya kukausha magonjwa. Ibibazo birumva, Matatizo yanasikia, ubukene burumva, masikini unasikia, inzara irumva, njaa inasikia, kuribwa umutwe birumva, kuumwa kwa kichwa vinasikia, kurwara amaso birumva. kuumwa macho inasikia. Uno munsi turaza kubibwira. Leo tutakwenda kuviambia. Amen. Nibura ngo urupfu tuzarubwira ngo warupfuwe uruboyi rwawe ruriye, kuko urupfu rurumva, maana kifo kinasikia. iyo ndwara yawe, Haya magonjwa yako niwayibwira wizeye, ukiamini, akabuza iruma. hakuna sababu yatakauka. Nacho bitwaye iyo ndwara uko yitwa ko, Haijalishi magonjwa jinsi yanaitwa, bitwaye kiringo imaze cyose, haijalishi muda unakaa nayo, bitwaye imyaka imaze cyose, haijalishi miaka unakaa nayo, bitwaye amahera imaze gutwara yose, haijalishi pesa unayotumia katika magonjwa. ukizera urayibwira kandi Ukiamini utaiambia na itakauka. Yesu abaheza. Yesu awabariki. Erega Jesse ndajikuriye mu mutwe, Pale mimi sitoi kwenye hadi kichwa. musi ya 14 twabonye gute? Hapa chini ya 14 tuliona. Haleluya. Kuri veni rero bukekare bariko barahita babona wa musukoni wahereye ku mizi wakabiranye, gukabirana no kuma. Petero yibutse aramubwira ati mwigisha, wa musukoni wavumye wakabiranye. Yesu acamwishyura umenga bikontrere, mugabo umva yarabishyuye nyavyo, ababwira ko nabo babishoboye. Yesu aramwishyura arababwira ati mwamane ukwizera Imana. 23 ndababwira ukuri, uva no kurahira arashizemo, ndababwira ukuri yuko umuntu iryo jambo uryumve, umuntu nanda arimwo umuntu, Kila mtu yeyote. nabwira ukuri yuko umuntu wese yobwiye uyu musozi ati shinguka utave mu kiyaga, nta bikekeranye mu mutima, ariko akizera yuko icyo avuze gikorwa. Uri kubyumva? Bibiliya yanje iri kwivuga ni yawe nuko, Na kwako ni hivyo. kubera kari gatonya mu wava mugakengera, ariko akizera yuko icyo avuze gikorwa azokibona. Haleluya. Amen. Yesu najeshe ngo asigaze, Yesu yaraje kuduha ameshamaliza impamvu kirwaye, sababu leo ntabwo unagonjwa munciriye urubanza. kukatia hukumu. Hari impamvu zibiri. Kuna sababu mbili. Imwe ni uko ishobora kuba igomba kukuzanira ineza iyo ndwara, Ya kwanza inaweza kuna kuletea mazuri magonjwa na haya, wa mukabwana nababwira, kama ule kabwana nimekwambia, mugabo iyo tuba turabishyira ku ruhande. lakini hayo tutie pembeni. Icya kabiri ni uko watevye kwibwira. Cha pili ni kwa sababu nimekawia kuambia magonjwa hayo. Warayabwiye mugabo ugakekeranya, Unaweza kuwa umeambia magonjwa, lakini kwa kuwa ukavuga mu mutima, unasema ndani ya moyo, mugabo ku mubiri, lakini kwa mwili ukavuga ku munwa, mugabo mu mutima utabyemera. unasema kwenye ulimi, lakini ndani ya moyo ukubali. Ariko bivuge ku mubiri, ku
kuyabona. kama yale unasema utakwenda kuyaona. Haleluya. Amen. Ndagomba ko tugira generation nshasha cyangwa urunganwe rushasha Napenda tufanye generation mpya y'abantu batura bikaba, ya watu wanakili yanafanyika, y'abantu batura bizeye. ya watu wanakili wakiamini. Haleluya. Amen. Burya mariage yawe niraba ko utarashinga umunsi wa mariage, Wala mariage yako hayakuwa sababu ya akazi kawe ntabwo urakaronka kuba utarashinga umunsi w'akazi. kazi yako yaipata kwa sababu ya Akazi karumva, kazi nasikia wadepoza ahantu ukidepoze mahali tuvuga ati ndategetse uwangaje n'abari deje cyangwa undi unafikiri unasema na mtu anaangaje kama ni deja ama mtu yisange yafashe dosiye yanjye ayikuyahiri ayishyize hejuru, ajikuta amekamata dossier yangu ameitoa mali ilipo. ntukekeranye ngo ntibizoba. Usiwe na mashaka ngo haitakuwa. tutangura kwambara ipantaro z'ibitambara ko nizo bambara ku buzi bumwe bumwe, Anza kuvaa masuruali za vitambaa. akazi ko mekanisiye tangura kugura isarubeti. Kama wewe ni mekanisia, nunua sarubeti. Byatabye ko utigeze ubibwira, Vimekawia kwa sababu umekawia kuviambia. watabye gukira kubera utigeze uvuga. Umekawia kupona kwa sababu ya kusema. Munyihanganire ndabahinduriza isengesho Munivumilie niwabadilishie ombi. kandi ntumbone nabi. Tena usinione vibaya. Hari igihe tuguma duhamagara Mana gira icyo ukoze. Kuna wakati tunabaki tunaita Mungu kufanya maajabu. Imana ahiri na kuishiwa kabisa igatangara. Mungu mahali alipo na kuishiwa. Ndiba zabwira abamareka ati hera uyu muhungu. Labda anambia malaika, angalia huyu mmoja. Namubwiye ni niyizera. Nilimwambia kama akiamini. Akavuga akazizera n'umutima akazizera. Anakili kwa mdomo na kwenye roho amini. Itazovuga kizoba nkuko akivuze. Kile cha nasema kitakuwa kama gisa ambavyo akisema. Mungu mamagara nguze. Sasa nabikia niitaite Mungu. Na nimempatia mamlaka. Malaika ati naje nivyo mbone hira. Malaika naye na mimi naona Hira akagahungu kwa nuzeni. Unaona kale kagari soko fulani. Imyaka irabaye nyinshi ntagize Maria. Miaka inakuwa mingi afa. Ewa mukobwa wo kwa nuzeni. Ona ule binti wa fulani. Ega wa mupapa, ewa wa mama. Ona ule baba. Ariko uyu munsi ni umunsi wo kwatura bikaba. Lakini siku ya leo ni siku ya kukiri na inakuwa. Ukumisha ibibazo. Kukausha matatizo. Bikuma Vinakauka. complètement burundu Milele. unanielewa kabisa. Uranaura kabisa. Hilo tatizo ambalo unalo Izongola na ufise. tatizo kubwa kuliko Mungu ambaye tunaye. Singola limnazisumbua imana Mungu kufise. alishamaliza yote, Imana yao angisheje alikupa mpaka mamlaka. yaguha ubushobozi. Anakwambia tamka tu, Aravuga ati atura kila kitu kitakauka. ikintu cyose kiruma. Jinsi Yesu alivyotamka kwenye mtini Uko Yesu yavuze ku na akaambia musukoni, mtini akawaambia ukauke, agira umusukoni wume. na akatuambia na sisi tuna mamlaka hayo hayo. Watu watubwira ko dufise ubwo bubasha. Nakwambia na wewe leo utamke neno Nico moja gituma tu nakubwira nawe na mtu kugicamba rimwe. na mambo yatatokea. Kandi ibintu biraba. Watakwambia ni uko mchawi, Bazokubwira umurozi. usikatae, Wizu yangu n'iki vyanye. wajibie wa hali ya juu. Uwabwira ati umurozi wo Murashaka kuza ati none gute wewe batakwanyira, gute wewe uvuze ijambo riba, Kwa nini unasema nini wewe kwa kukazi basikia bagukunda, Kwani kazini mnafanya? woga nuroga Wewe ni mchawi. mchawi shura ati cyane Mwambie vizuri mimi ni mchawi. uri umurozi Uko mchawi wo mu rwego rwo hejuru, wa ngazi ya juu. kuko ibyacu bigiye kuja ku rutonde guhera uno munsi. Mara ya kwanza ya kwenda kwenye orodha kuanzia leo. Ibyacu babaza bigiye kuma guhera uno munsi. Ya kwanza ya kwenda kusema tu na kuanzia leo. Ubwoba bigiye kuma guhera uno munsi. Aliyakutia anga na kwenda Idadi ya darasa bigiye kuma guhera uno munsi. aliyakuwa shida ya kwenda Ubuzima kwa bwawe bugiye kuba Bwana bushasha. maisha yako kwenda kwa Amagara kagiye kuba mashasha. maisha yako kwa Akazi kawe kagiye kugaruka bushasha. kila kitu kinakuwa. Mungu wose amaze kuvuga ngo niwizera biraza kuba. Bwana Yesu alisema ukiamini utayaona. Haleluya. Amen. Je, ninamwambia mtu aliye hapa kweli Mbega nabwira umuntu ari ngaha. mambo yatafanyika, Ibintu birakoreka. na yakikawia kufanyika Kandi bitaje gukoreka. haijamaanisha kwamba haitafanyika. Bisigura ko bitazokoreka. Halo, bitavye kuba Kama inakawia kuwa nibisigura ko bitazoba. haitasiri kwamba Na haitakuwa. Yesu yaravumye ico giti Na Yesu amelani mtini. nicumye ubwo nyine Hakikukauka aje hapo. kumwa bukeye Kimeenda kukauka. baciye Wamepapiri nawe wanapapika. birashobora guteba, Nawe inaweza ukawia. bisigura ko bitabaye. Haitasiri kwamba Muri Luka itakuwa. 18 ku murongo w'indwi Luka bibaza 18:7. ijambo ry'Imana rivuga ngo nubwo ibatevya Neno la Mungu lisema ijapokuwa inawakawia. Haleluya. Amen. ntibigutangaze ko
tena. ikindi kintu Yesu yavuze gitangaje munsi yaho umenga ni kuri 24. Kingine kitu Yesu alisema kinashangaza. Ugiye gusenga Imana rero, Tukienda kuomba Mungu, ubanze uharira bakugiriye nabi. tuanze kwanza kusamehe hali ya kukosea. Guharira biragoye, Kusamehe iko nguvu, ariko birashoboka. lakini inawezekana. Burya nuharira kubw'inyungu z'uhariye, Pale hausamehe kwa faida ya yule ambao unasamehe, uharira kubw'inyungu za wowe nyene guharira. bali unasamehe kwa faida yako wewe mwenye kusamehe. Ukora ikibi, Maana ile kutendea ubaya nacho yinona. yeye hana shida. Avuga ati je yakimukoreye n'abandi nzokibakorera. Anasema mimi nimemfanyizia Ariko wandi bavuga ngo wabikoze navyibuka. Unajua kwamba Warundi wanasema yule alifanya hakumbuki. Wagukoreye kirashobora kuba atanakivyibuka. Aliyekutumikia kibaya labda hakumbuki. Basede sana. Amen. Ariko kaguma kikunyoha, Lakini kinazidi kukuumiza. kandi urumva ko utaharira inyishu yawe ntabwo izoboreka. Tena unasikia kwamba usiposamehe jibu lako haionekani. Hari umuntu amaze kugirirwa nabi, afise umuntu yamugiriye nabi, Kuna mtu ameshamtendea vibaya, ashika ukuboko hejuru, atie mkono juu. wonyene wiyumviriye urashaka kumuharira ubunyene. Huyo unaweza kumsamehe kwa sasa, Mugabo atari ku majambo gusa, lakini si uramuhariye. kwa maneno ndani ya moyo. C'est vrai, Ni kweli unamsamehe. uramuhariye. Yoza umwana gafana. Akiji unaweza mpa soda. Haleluya. Amen. Ikigo kiragutse. Na uhariye, na wewe usamehe. uwo muntu uhariye, Huyo mtu unayesamehe ntibibuza ko ashobora gusubira kukubyonga. haikatazi kwamba atakurudilia tena. Ntusubire kucwarura bya bindi kandi. Usiongeze tena kuhesabia mabaya alikutendea. Biblia ngo nukurya ibyo wadashwe. Biblia inasema ni kula yale umetapika. Harira wirenganire. Samehe uondoke zako. Azomenyana n'Imana yiwe. Atakutana na Mungu aliyemuumba. Haleluya. Amen. Uyu mwanya tugomba dusaba Imana imbabazi. Huyu muda tunataka tuombe Mungu msamaha. Kandi duharire n'abatugiriye nabi. Tena tusamehe na wale walitutendea vibaya. Tugomba umwanya wo kumisha. Alafu tutakamata muda wa kukausha mambo yote. Indwara zose n'ibibazo byose. Magonjwa yote na matatizo yote. Twatura kandi ntugire ubwoba. Tena tukili usiwe na Urature uvuga. ukili ukisema. Utondagura. Ukitaja. Kandi Imana irabikora. Tena Mungu atayafanya. Ukuri ijambo ni ijambo ry'Imana. Maana hili ni neno la Mungu. Ntabwo ari njye nabyanditse. Si mimi nimeandika. Yesu ibyo yavuze. Yesu aliyosema. Yavuze n'undi muntu. Ingelisemekana mwingine mtu. Yesu ariwe Mana. Lakini Yesu ndiye Mungu. Niwe abivuze. Ndiye alisema. Kandi ari hano. Tena iko Niwe hapa. yatumye uno munsi wumva rino jambo. Ndiye alisababisha Niwe leo yatumye uno munsi uza hano. Ndiye alisababisha leo unafika hapa. Afise impamvu. Anashaba. Biraza kuba. Itafanyika. No, nariko mvuga ni. Nilikuwa nasema. Iyo wifuza biraza kuba. Yale unahitaji atakuwa. Icyo uza kwatura kiraba nk'uko wacatse. Kile utakiri kitakuwa gisuma kikuri. Uyu munsi ni umunsi wawe nawe. Maana siku ya leo ni siku yako na wewe. Ibihe by'abarenganye, ibihe by'abarunaka. Wakati zilipita za fulani. Ariko igihe n'igihe cyawe nawe. Lakini wakati huu ni wakati wako. Ijuru muriruguriye ibitabo. Hivi mimi umefungua vitabu. Irarindiriye icyo uza kuvuga. Inasubiri kile utasema. Uzuri wa Yesu nimegundua utamu wake. Uburebure bw'ingorane yawe bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe icyo mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishurwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira nimugwaye. woba urusha, woba uremerewe, woba ufise ibibazo waburiye inyishu, woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana, wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Afitiye
motive arriba ibyiza gusa indazana z'umutima. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza kuri telefone yawe? ja kuri YouTube wandike Pastor Jackson Nkeshimana urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntibibagire kugira subscribe canke sabone, wibuke kubusangiza n'abandi.